Dogenda. Oya, usoma hano gusomera hano. Ikore duca imisoro. Jesus. Oya nakubujije. Ni byiza. Mani none nshaka kugira ngo indangire ahantu bacuruza urwara. Yes we. Berasa niba bacuruza urwara. Ubuki se bw'umwimerere. Ruraryoshye. Je kubi. Iyo ubuki se. Ego koma. Ese nakubwiriye nturi kunyuma. Wese barigurisha ngaye we. Sha ni muri za 2 gutyo. 2? Ndagerayo nimba ari 2 manze marize tureye ikintu kirantwara. Sawa. Sasa subuze ni ikintu. Aka ni agafaransa sogokuru yansigiye. Agafaransa Ko numva akari twe muri Nyabitabo dutuye twenyine. Muri Nyabitabo ino bayita muri Nyabitabo. Uziko nurutse Remera kugira ngo nze gushakira unirwara. Remera Remera aho hantu Jesus. Remera naguhaze ni ku gasozi kabakire. natwe naha rero uko tubona kurwawa turarenze ino cyangwa ni handi bise muri Banyahisha. shaho nibwo nahumva nakubwiye ko dutuye muri Nyabitabo. Cyangwa utuye mu Kajagari. Kamwe gatuye hirya se k'abatuye. Wasanga arako ko numvisha ahantu witwa mu Kajagari nanjye yaransetse. Aho tujya kugurisha ibigori. Ko namwe mwamujagaraye se. Tujagaraye. Usu twatujagaraye tuba turi mu rw'inzoga gusa. Imana ikora mu Kajagaraye pe. Muri simati. Ku cyangwe upantaro gatsatsi bose muri simati. Kabisa. Ngiye kugenda nta kindi wambwira se. Urimo satanisha. Sishako niko nushonje nzari kukurya. Unana bataka gufungura. Ahubwo se ko abo nkoreye. Konza ufunga. Why Uzabambwira sha uko ruzaba rumeze. God have mercy upon us. Shira kigiye kwa Sebidodo. Sebidodo ngenda muzi. Ntabwo yahereza umuntu inzoga nziza. Atamuzi. Kigere n'ubundi gifite amakaka bakinkosorere. No mucyukutujujera. Cyana uri kubona ko ibitoki byahenze. Kandi n'ibindi papa urareba karimo kwenga gakeya. Ni gute mwamaye akayoga gakeya kandi n'abahaye amafaranga yanje 1000. Kandi akangaka mu cyaro tukanywera 500. Ko mukanywera 500 zajya ujyayo. Bakubwiye gutyo no kwiti iyo tike natayibe. Ariko n'ubundi nago amenda unana ureba umaye n'igice. Ngo ni igice. Chikamana. Ubusekano kantu njyanye na biriya byana by'iwacu bigakunda Yesu. Ubusekano kwaza. Ako nyine ariko muramenze reka nigende. Nego nabyemera. Karyo shoot. What? Sha, reka nigende. Ako nyine muramenze. Alo sawa ni ura mwana witwa yitwa Kende. Ambwiye ngo bacuruza urwara. Wow. Ndarukumbuye nde. Bashaka iki wewe? Barambwiye ngo hano ni umucuruzi nimwe mucuruzi urwara. Oyo akarizo. Mwana we nagaruko wambwira. Ntago numwe mvuze ko mucuruza amakayeso. Bari kujyana umve nibarahanyaho natibeshe n'ukuri kose. Enda make turabaza. Wasanga ari wowe cyagisambo. Agisambo? Kasambane n'imbaraga sakarinda yiwe. Ngo si igisambo cyakoze iki? Aho ko mbwira ibiciro ureke turakeza mu matangazo wangigira. Nako ngihanganira bose. Tananyima n'urwarwa n'ukuntu dukumbuye. Ose njye ndakina. Ndakina nawo mungana karindagira.
uve muri ayo sha amerwe nako mfite amerwera cyangwa nakombwira ibiciro umva wigira ikibazo she umunsi urabona umugore sibirira promunyu nabyo ntabwo ubasubira iwanyu amaramasa bose ngangabanyiriza byibura bamugabanyiriza amaca ni 5 ariko hari washoje nje nyine mani 5 reka ngo 1000 imviza nyokuru wawe runchire muvuwa mani yaki ngoje oya usoma hano gusomera ona ikoreti idukimisoro kizase muginga ngo nago ndamwosha akizi siku nanda nkwaho She's what? yiburiho kabaga super deep